Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subbatan bi gajitan bi. Bilang magmusakara, sinalupak na subject ni sebenarnya. Dan subject ni sebenarnya kisah atau ada story sa amin. Ini pasal kahalante. Semua pe mintanganten pengeduante sintuanin. Ini besar Allah Subhanahu wa taala. Inakahan kita si pelihalan si Ado yang kumtilai. Ini besar Quranin anak Adam alaihi salatu wassalam. Terus ir supatan taguituhin. Semua bilang magbusakara si semanabian ini si besar Allah Subhanahu wa taala bimana innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Ini amban ada halula ini sampai kita naguito yan in manusiain maglanghap ibadat sa Allah Subhanahu wa taala dan bu adu lawian nen itinan itinima Allah Subhanahu wa taala yene magibadat ye maglanghap ye yene bangli alai diretta datawa polan nen karena katale sa Allah Subhanahu wa taala ero ye ke mon bangsa amban may kinibenihan lene ke natawa sampai ko ito ne Sime aawe amban me tabna siya sampai ko ito kita umatin ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kipro Allah Subhanahu wa taala ero yan isan pe ne bangsa manusia banggay magibadat bangga rulai ponan nilmian tinen ganiya katamanan ne atau gido tinima wallahu Subhanahu wa taala siya ubus si subject bi semana mean huni tito dalam sebuah muzakara kita ini ia manusia nenggi tinima namalnen mereka sih muli gay asal hudit asal gay tebek besar ini tandaan mungkin akan muli ya do kita tu ke sebenarnya tak apa sih serasa sih daps pembe ko ini tandaan asal hangkat hudit tamanan hudit manusiain banggiti na iman amal wallahu subhanahu wa ta'ala sebenarnya sebenarnya enggak buku siya baski dari kemo asal tamanan hulit na balik siya besar yan luugan kita bi telepasan kita bi kung magdailan na maglipasan kita mabagiran mo sa ngayon kus pagbutekas kanya kipungan ka na magsato sa kita siya rasa nainin sa Allah subhanahu wa ta'ala pinta bang tuko sa lulun dapat na kita lugan na sunay pag ito asal kita kung ano ba ito sarahin kita ba ito sa dunya ito palabay-labay atawa masyal sebenarnya masih pemulihan tekakka namus ngasih kita ini ate mo atawa ni Allah kita kata sa ganito buka dapat po kaya si Peter may kaya bang kasi kita lebih maglog ito kaki kita lebih pinta sa amin nagkatan to sandal kado magsandal karo magsandal pedi magsandal tiyog to magsandal kemon liin sa amin okay na boleh kita ini na asabaran natin ilang kana siya nasu iyo kaba ilo ng bahaya kaba tek ka bosin magpuasin kaba tek ka sakatin bang di asin sinakatan magsakat bang nagigayasin pe sampay di ate bisin banghaji pe po sambalman ini nang kemon sindi ang matugulong sa namin irukuli sa memele ini nang kemon panganak ng Allah subhanahu wa ta'ala nagbuti kasilin gara kita kahante tayo po si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala Nangkan hulit tamaran hulit yan manusia magamalin buka tinima ng Allah subhanahu wa ta'ala
10 tahun, 20 tahun, 30 tahun mengamal, 50 tahun sana, ini alay. Yun biko bang ini tanda ng tekulit. Esi beses tevi amban bisara tevi esi subjek sa manabya. Sila kam bagi erwe esa marese. Sila harus ko terus. Ini tanda asal hunit teb. Menggiti na iman amal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tandanya. Asal kaunitan kyo ursan. Bagaimana ini amal? Kati ni man buka mal kita tu. Jangan kesaya. Lugan kita magsambahayang, lugan kita maghaji, lugan kita nagpuasa, lugan kita sin nagtututil mo lingko. Saya nabi sa kita. Naga buti ka gara tinema. Bagi sabi ne, sabgara katale. Bagi eri saban nen. Tinangga tinema amma tan bisa ayat le bagi sabgara katale. Bagi ben Allah Taala. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Eru yang tinima bang. Ina lai amal, ina hinang. Semua asalnya alai. Katale tu Allah Subhanahu wa taala sebent bal katale. Bagi hinang. Kok sempatnya mangkanya karena besar. Bisa magkawalosagan kaya tulis ibang sambahayangan. Mangkaron niya. Lu arak riya anu haja, arak pekele anu haja atau apa kita sama anyway kan semua lain ni alai atas dua perkara aja asal apas ko te tanda asal keuritan kita kesikpitan kita bangkit na mamatu subjektif sebenarnya ini domain kepin bang tu si dunya dan buah si dunya dan buah le dengan selalu akhirat kaisa tu si dunya ini dan anak Adam il qarraba qurbanan. Si waktu saya ya, tapi di sika. Si waktu saya dengar Allah Subhanahu wa taala magamal itu kurban samya. Il qarraba qurbanan. Sekarang berkurban bagaimana rasat kesana wabutin. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Dembuai terima, dembuai enggak. Umus pagka tinima pendembuan ini. Kitauhan na enggak tinima pendembuan ini la aqtulanna. Ini dembuan. Ini hawa hunit men bangkyo gay tiniman amal oleh anun asal mapati kyo. Diba kasi? Ini hawa hunit men magamal. Mag-ibarat sa salin salin ng pandagan Tuhan. Diba kasi? Na penne. Pag sikitek ka resultahin, pitek ka. Dambuhain, tinima asiyahin, dambuhain ka at tinima. Na, pag kitauan na dambuhain ka at tinima, okay. Sali kita ka, bangga ni si problema sa iya, bangga iya nuhot pangandakan Tuhan, na baganuhot sali-sali. Nasubag, pagtek ka resultahin, pag-sali, mag-test ka kita bites. Na, mag-test kita bikemon, makapasin si Box, si Mas kita bikemon, ay, nanunan. Alasan mo Allah, pepete ito si Box, si Bas, si mungkin si ano, pag-isa makapasin. Kita bisa makapas, pag-isa kita iyo pa mag-study kita, mag-bayad tuition atau say, dali lang tayo. Pag-take result ka makapas. Na, hindi buhain, laaktulan nag-asal sa pahantek, way to pin, pepete ito. Way tinima si kiuhin, si kuwing ka, kung sali kita mag-ibadat, sali kita. Tag-natag na resulta ng mga tinima ng mal ito sa lorong niya box ini asal astral ko mapatay ko. Ibang kasi bangka suway ano TV ako rin mga lugar bagay lug kalabasan ko mapatay. Tag-natag na mga tinima ng malin ay hawa estel na hawa paslisan pas ng sikite mapatay. Ini pedi nan si waktu kitauhan no fail ka ako makapas. Patayin mo makapas. Nagkasi balik. Ini resultan. Si kedua, pagtawid sa kiamat. Isi dunya. Ini sa pagtawid sa kiamat. Ini kahinang manusia mangga tinima ng mal. Piyo ko bas? Bankrupt. Kalau mahal luas. Iya nih, Erwin, bagi saya.
Ini nih asal tahalang mahal luas. Ini ingat tahalang mahal luas. Siya kan dulu TV Bisra TV dan buat pung TV TV ukur lupa nih. Jadi besaran lagi TV. Magsyukur si tagda-tagda itu tagda-tagda tekele TV Bisra ite heti tahalang mahal luasin Bisra ya kan. Sebenarnya ada buat pung TV KP hitan TV. Pigi tapi nga jangan utut si Bisara ang Galician pinahin bankrupt. Pagi magsedih bankrupt lugi magsedih nasaya. Na bang lugi pa tapi sa kita hati bine. Lugi so pin bankrupt. Nay pinahin Bisara pinahin tahalang mahaluas yung bankrupt. Antag paabot si Elaw Kiamo. Yan ay manusia ang kanahunit tamanan hunit mengiti na imanang malin tu si Allah dunya sa bangganya katale sa Allah subhanahu wa ta'ala pangamalnen na tawad si Allah kiamat ini pinain pin bahasa me ana butain aman sebdepanin ini bankrupt na pintes iyakan pinain tahalang mahaluas na benuin na itu nahakan may kipong tinihan mula-mula ginhawaran ko na panib kitibi panib kitibi Begebisan dito, miyan gainin pinene wallahu subhanahu wa ta'ala wa ulan ikaw miyan bangsahan managna na pinti kita ang mga aranggohan mag-amal o tinima ng mani gai demikian puas amat aranggohan pinti me nekura pisi me kiulamaan pinin basa nganto pigi me ulama lu tinama gai uis pisi me kiustaran gai pipinto si me kemuriran gai pisi me sibilan na kumain kita bilang magkamitin gai atau ini manusia nan bisara Allah subhanahu wa ta'ala sali kemo ini sumegua etinen pinayaman Allah subhanahu wa ta'ala ini narangko manusia ini na bangsa la ibang iya paharap nagibadat naginanghap tuja Allah subhanahu wa ta'ala dan buwa adu sawaban dan tidak maamal dan dugge bangkat dugge lugi ini subay katalo karena katalo tuja Allah subhanahu wa ta'ala Gania, lela gania den di abay makanak nekura ustad ulama ini na sama bangsa gania le pinene Allah subhanahu wa ta'ala subay sa isali yang tinan ini level manusiain asal paharap tuja Allah subhanahu wa ta'ala sumaruah do dinuhan dan bawa kata pagpuas ang balian lain yan bang tu sa dunya bangga dumen sa katalo pag-ibadat dan mapati iya pula dan pag-iapas lisan ng taman ng pas pagtawad sila o kaya batsyalan Allah subhanahu wa ta'ala yene bankrupt kemon sambahayang nen kue puno puese nen kue puno kue zakat nen kemon sa mente bone menuin menjadi kue buhe lubu sampai pining ini tandaan nen ini bankrupt tawad sila o kaya ingge tandaan nen bankrupt arasat ini magsikya bangka besya o kaya matarasat ini kahalanan pining ini iya ini mabankrupt sa sebenarnya ini ilarukan magdilim narka asal namin kaya mundo sa manusia mag-report peace iya pag-ipakastabisratin ni Samian kahalan din to bese na magsambayangin bese na magpusayin bese na Samian mag-ibaratin subay Samian puwas ng hinang ibarat le Samian kahalan pag-ikan katalaw tuja Allah subhanahu wa ta'ala puwas kaya mundo sa pag-ikan nila pag-bed ni kaya mundo sa manusia tinggal si Allah subhanahu wa ta'ala may pegwa magpiso si Allah subhanahu wa ta'ala piniha ubus pine pisi pine yan balik pisi iya ne penengguan iya yang serta mikiri mikiboy dalam kasan nabi bubayin asir yan ato si Allah doon nga istiqama magsambahayang basa magsambahayang basa magpuwasa basa maghaji basa magzakat basa magkikiman na ibarat so nagwa bankrupt si Allah subhanahu wa ta'ala asya hadrat Allah subhanahu wa ta'ala dilantar ka jahannam waliyadu billah sabab ini pergi kamal bikinan ganya kata Rasulullah SAW. Klaro ne, mian ini pandakan subjektif si mana mian manusia in banggay tinima amal ni Allah subhanahu wa ta'ala dua ru kepulaan din. Kaysa tu sa dunya mapati hawa ini hawa externen temulian externen kerue pagtawad si Allah kiamat ilurukan magdilim narka jahannam Allah subhanahu wa ta'ala kaya ini apa ini manusia minggay tinimaan amal Allah subhanahu wa ta'ala itu sebelum waktu Desuno ko ito
Suno subjecten bi atau si sunuan tebi subjektif si manamian. Nged do kitibi. PGI bian tebisara wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeru sababan tinema amal Allah amal manusiain wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ga pinene kemon ine bangsa kemon ine ranggo kemon gana pineman lai. So dan buat dusina mag-amal banglai ketelawin eruin ini. Tinema Allah subhanahu wa ta'ala amal ne tinen mian dukataleo ubus pag-asainin inakahan ngaka me keulamanin sigitin. Supaya tehinang tebi tehinang kumalungol inobaran ko insyaallah duk desep ko kau duman perhe siguro sa kau niya lebeyan tinima wallahu subhanahu wa ta'ala amal bang tehinang tebi din si waktu kita magsambahayan si waktu kita magpuase si waktu kita minunay tinan nila pangandakan ina pangandakan wa Allah subhanahu wa ta'ala sikitibi ubus sila portahan o may kaulamaan tanbi may kaulamaan tanbi ina kau niya ase bang tehinang tibinin Allah subhanahu wa ta'ala sikitibi sabab nin etinin asababan sinabab wene tinima amal tanbi bang amal tabi bang inang mahaplay bang tehinang tabi kisunduhan ng panmainin. Tin karman ng buwa sumabuwa. Tinan gedo na haji kiti biso tigas tabi si si liqa tabi gudin. Tinan min asbab qabul al-a'mal as-salih. Ini mabasuno si subject tabi sa manamia niyan ini. Ine atau ang kasabab-sababan sinabab tehinang tebinin kau gay siguro gay kita siguro kaya bisan do kita betul magsambayang ne pag binin problematin kau niya penia karab kemon penia ampan kita pag ibang na kita magsambayang tinain ngaluto kupiya ne ngaluto surban ne ngaluto magjuban ne pinain penbe maggamis ne pinain basa na tandaan ni ayan mag-ibadat pero mag-isirasan pinain may kihusong na yan. Guni ka wali tabiya na ni haji masyad ng ban enem mangganya may kopyari mangganya may jumani mangganya may ganoon may kasi so Allah damabu Allah subhanahu wa ta'ala may tawan kau pa niya kaadusap sikita manusia wabang nakita mo sa Pinay magsambahayang ni magpapuwasan ni nagtuntut ilmu sa inin paapon ni Jizikir na ina na samihan, upinain na asal 100% ne inalaya sa Allah subhanahu wa ta'ala tinima naman. Hangkan di kita magkano sa iyan, may kisiguro sa iyan. So may bisara tuti bisara me niyan kaulamaan tendi lahi bang bisara Allah subhanahu wa ta'ala bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ine dembuang ban sababan kau ikit baga siguro sumay hinang tebin hadja tinema amal tebi dukkarna katalewle sa Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah subhanahu wa ta'ala ine sabab nen tagna sabab sumay kiti maghinanginin sa waktu na kitibi nunay pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala pinain basa katalewne ini suportanen kau tinema wa Allah subhanahu wa ta'ala hinang tibi yene mahapin tujuye do kau tedo tibi inenan gelal pinain hinang tibi asal karena katalaw na tuju Allah subhanahu wa ta'ala kaysa hinang tibi huwa pinna ulamain pinne tagna istisgharul amal wa adamul ajab wal qurub eko ito bisarabian sumebuwa in kita maghinangin daa we saukatan na kita maghinang we asal kanalten ko ito bisarabian ne
sambat-sambat bahasa may Arabin, makanakin, mia pil mia ni. Itirin, 100% ni, sambat bahasa ng gibakin, asal tinima ni kita pagkabasa, lain na tandaan na hindi kita si masjid, atau alu si luma magsambahayang, teka sa buktuin sa amin. Ini na yan, pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala, yan ang tinay. Ubos, si waktu kita nunay, penia na si kita dalam pengetian tewe, bahasa kita asal hap ni tamaran hap ranggonin atau darajat ni si Allah subhanahu wa ta'ala. Gai. Sumagua, hinangten si waktu kita binanunay pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala, istisghar. Sumagua, daabis tatebi, sumagua, perigi tebi tamanandiki, yan ay pangannal tebi, hinangte mahapyan to Allah subhanahu wa ta'ala. Dawe, pintawe, siukatan na ikaw bakas magsambahayang, bakas maghaji, bakas muwase, bakas ngaji, pinain asal say nihap ni tamananhap. I-recorden di si Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil, sumagwa, suway piniya tebi, yan ay yan pinakiriki na tamanandiki, kita martabatan ni si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkaibang manusia yun, yan dalam pikiran ng pinne, pagka maghaji na yan, duk sulban na yan, duk kupyan na yan, duk sambahayan na yan, kalime waktu sa amin, asal pinne, sambat-sambat elianin, pool na yan, atau pulsun na yan, na hinapusan din, ini, magtakabur na ito si Allah subhanahu wa ta'ala ka, na yan, that's it. So nagawa, unang ito, dinak istisghar, dinak pinariki tamanandigi ted panganal te ine samian bisan bang si pikilan te asal tumetep detet kita bang si tebut talangitin umabot te kita da langit tawa basak amal te hinang te mahapin bang si kita nganangan ete ngarang-ngaraan ni gay sumagawa bisan pesay ke hinang ten sumagawa bang apply te inenan kita magibarat karena katalo to Allah subhanahu wa ta'ala bisan pesayan kaya angan-angan dan tebut dan langit hawa basag hawa hajamal dan sumagawa bang kesebanalan ng pikir te magibarat kita karena katal to Allah subhanahu wa ta'ala da pikir te hajan sumagawa pikir te kaya kuman-kuman dui anti Allah subhanahu wa ta'ala kaya atawanan kaya gapay tinima wa Allah subhanahu wa ta'ala sikita ina hinang te bang pikir te may jatamanan ngibot langit na sa amin iyan tagatag na inin sumay hinang tebi ini sebaban amban ini niya kau penia tinima amal tembi wallahu subhanahu wa ta'ala kaya itu pinapasta ni bang kuya sumiyan kita bang tinima amal tem kaya kuya na tabi sarahin bangga tinima amal tem asal tamanan asal gana kami sarani dan buat bang tu sila dunya mapati ini tigana kung pilingan na sedia wa pedikok na sila kiamat iloro ko magdalam na rakasan ulit tamanan huli sine yere manusia magsasambahayang manusia mag-ibadat manusia no pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala sumegwa ka tinima wa Allah subhanahu wa ta'ala mal dua para kala dia ini pusan hakan huli si kedua pemeke sahabat pemeke ulama tenbi kau tinima kau tinima Allah subhanahu wa ta'ala amal tendi bang sigi-sigi kita di penia yan al-khawf min raddil amal wa adam al-qabul subay penia sikita bi bisan do kita bi sasang paharap na magsambahaya sasang puasa sasang nandal na muwase sasang luho na si Arapat, si Makkah, si Mina, si Madina, si pekhajian na sa amin ini sumegwa sumege tahala ang bandelem pengetian tebi yene in kataleo ko gay tinema yene haji tebinin ko gay tinema sambayang tebinin tiya na kita ipaharap sa Allah subhanahu wa ta'ala ko gay tinema wallahu subhanahu wa ta'ala po siya tebinin ko gay tinema wallahu subhanahu wa ta'ala zakat tebinin sumay sa isipin niya sige saya duman mag-advance na kita pag sa ugatan na kita basa ang Pilipinas mag-haji pinin na okay tinima na sa amin sa haji na kaya atau mito kita aman Saudi aman Riyadh at Jumaka pin mag-haji pinain na okay sa ako na ng buwa
Miyan tinimamal na natawa mahap recorded si Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagwa, piyo kayo maghaji, piyo kayo muwase, piyo kayo magsakat, piyo kayo simasin magsambayang, sumagwa, yepeniya alay delen pengetian no, al-khawpu min raddil amal wa adamul qabul. Wa adamul qabul, sumaytad asal peniya sikao, bisan kayo iine nagbir magsambayang, iine maghinang haji sa miyan, maghinang puwase, iine sa miyan, no? Sumay peniya alay delen pengetian no, penno delen pengetian no, yene katala upogay tinima wa Allah subhanahu wa ta'ala sikao hinang. Dumain, niya isang, dahil pinto sa ukatan ni kayo sa miyan, alin ni kayo, atao ni kayo, arayahan ni kayo, aidi na sa mga bangsaha, tinayin na asal sa ina. Niguro na pinbasa, siguro na tinayin, siguro na. Nagay. Sumagwa, hindi kayo wala idilim, dukenggi kikwalik-kwalik, nulay ipermen ng bahayang, ipepen magpuwase, ipepen magzakat, ipepen maghaji, duk dalam kisigpita dalam katalaw nihinang pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala sumagwa lai penno dalam pengetian dalam metelun duk katalaw kogay tinema luhubno ene menenggay maparap ng Allah subhanahu wa ta'ala miyan kogay tinema ni sika iya esono ine kaw dalam bagsamay ine kaw dalam buwase ine kayo si Makkah, si Pekejyan, si Arapat, si Mina, si Musdalipa, kemon na hinang amal. Sumagwa, si Wepe peniya si kao ini. Si Kitelu, ine pin arraja'u wa katharatud du'a. Suway pabasag, pengeseng-esenon. Tujo Allah subhanahu wa ta'ala, duk, ngasing-ase, eseno, peniya pengeseng-esenon do pinaek ka pemekuno tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Siwepe, ine ka muwase, ine ka maghaji, ine ka magsambayang, ine na sa amin dalinis. Kai pa siwepe, ine peniya sa tao. Ine, arraja, wakathar tudua. Siwepe, asal basag pengeseng-esenon tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Duk basag pemekuron tuju iye bang penisab tinima ini kemon na bakas pegluhan no mian tu sen lodun stegelan no elo duk kemon na bakas peggastuhan no man bang ibarat bang ini ibadat ganta peg inalay peggastuhan upama sumi eseno duk sui pabasag mo memekuhin tuju Tuhan no Rabbul Alamin bang penisab tinima iye da pentewe pasagaran no ne bisab kaya basa, magsambahang na rukiyaw, magpuwasa na rukiyaw, mag-ibarat na rukiyaw, sa mga ikaw, mga kugyan, ikaw ngasang-ngasa to Diyos Allah subhanahu wa ta'ala, nga niya. Gana may kuhan, gana pa ngasang-ngasang sa dip may kuhan tamang. Gana magkatabang sa diya, man kita ang bandan kaminsanaan. Gana magkapaluwas kita ang bandan kaminsanaan, magdalim kaluwayahan. Ang bandalim kalindema, magdalim karantaan, ang bandalim miyan na awe, dan buwa-buwa do sine may kayasin, sine, melingkan, ine Tuhan Rabbul Alamin. Gani, nangkan sumegwa, ine kaulay dalam pag-ibarat mulay, pagsambahayang mulay, pag-istiqamah mulay sa amin, sumebe peniya si kao asal da, tekalipaton, yan ay pengeseng-esenon, ang bantuhan no Rabbul Alamin, gani ang nakikais sa di ang ban iye, si kemon ipon na makatabang, ang ban ine-ine, pakarajaan na to sa elodun na si kialumne, do labi pakarajaan ni dalam kubur ni pakarajaan si dalam si Allah akhirat si ini nagkahalan sa amin siya dan buah-buah Allah subhanahu wa ta'ala nagkikisin yan uli patkalan nahangkan si may kitabi wakas na tudua papasad din na ikuhin tuju Allah subhanahu wa ta'ala baguwa nakikitabi niya may manusia paman may Lucia pagsambahayangan. Pagsambahayangan niya na ada kala dia kitelan atau 5 minit ng bahayag imamin. Si dianem sambahayang pa yung kitagkilan. Ngutok-ngutok ni ka pero sambayang nin. Ko ay nagbuka na dilem inunin dilem pengitian na pinuwitek sa inin. Imaminin ng bahayang mo niya pagdirian ko atau batang perwas ko sa.
Namangkis apeng ubos ng bahayang sa assalamualaikum imamin upama. Assalamualaikum. Ini magtos pa ublo magkis apeng tilay sikirin. Ubos lay pengen duhay tu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kibasa ada kalay wapin na ubos na ro. Okay, as-salatu eten sambahayangin pamako tu Allah subhanahu pamako ni maranahi sa iyo. Sumawa ada kala pa ng bahayang nilay Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ilay nambayang kirok si Dams tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Terus ako Imam si Dams ako tinasambahay ko pisi me tindaku atau pisi me isipku atau pisi lumaku atau pisi ini may kasi Dams. Si Dams penembulin ilay tuju Allah subhanahu wa ta'ala tinahap sama-sama dia karim karnaan tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Belum nila ni nagipinda masuk magsambayang na bulit. Yun buhay ni kama na yun gaya makasari atawanin bang siya'y apply tirinin siya'y pabasag tiri pangising-isahin tuju Allah subhanahu wa ta'ala gupamekuhin tuju Allah subhanahu wa ta'ala bisa kiyaw dalam itin ibadat na sumuwa nurun ala nur siya'y pagtamba-tambano yan na ibadatin itinin kahapanin na dalam kahapan tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dumain ke kusahin pen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si pasal puasa man sama imanan wa ihtisaban isaban din ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sedis puasa si sinesine pinne pen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terima tena cepet sabian ko dalil ko pasal sahih lisif sekali muase karena pagkahagad ni tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusele pagkahagad tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Atau pagsambayang alay karena pagkahagad tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Imanan wahtisaban do pengeseng-esene tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wahtisaban pengeseng-esene tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pengeseng-esene tumbashap ambar Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus sabab puese ne miya upama tabi 100 si puase so sali do yan bangko muase bangko ng bayang sabab pengeseng-eseno ponanan amban kapagkagat no tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Si kedua pengeseng-eseno te arraja pengeseng-eseno Allah subhanahu wa ta'ala urungan ne ke utumbas saban yene hinang no mamuisamian duk ng bayang mian tumbasan ne ke wahab ubus amban sabab pengeseng-eseno lay ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Inampun Allah subhanahu wa ta'ala atau inurugan ke Allah subhanahu wa ta'ala ini pengurung ni kau inampun ini bakas kasaan ini bakas kamilin ke Allah subhanahu wa ta'ala. Nasiya sumi arraja dia kau mencari inur kau basa ng bahayang inur kau muasa inur kau baginang samian wa kau ini ngasing-ngasing amban tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang na ko'y mag-ibadat ina na bento ina na hatin ng bayawan ibadat sa amin naman inurok ina sumagwa tanyeseng-eseng tabi tumbas amban Allah subhanahu wa ta'ala managna na amban lasan sumay kita bikinalasan wa sababan kita bikinalasan wa Allah subhanahu wa ta'ala awa tinumbasan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala duk we naruk lasane sab ena hinang tabi mahaplay karna katalaw tuju Allah subhanahu wa ta'ala duk kipig iman kapag agad tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nasayin kaharanten bisan pekew inruk ine dalam ibarat ne sumiguwa pawasag no pengeseng-esenon Allah subhanahu wa ta'ala duk pabasag no suy pabasag no tamekunun stegilan welum ine na samyan kahapan pe kuno tuju Allah subhanahu wa ta'ala kahapan no tu si elum no demikian kahapan no si niyan bangkyo pinikil nung balik Allah subhanahu wa ta'ala tawad na lahi si Allah kiyama tawad na lahi si Allah kiyama sumiguwa basag ine pek etinen pemekunun tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sikitel si keempat pemeke ulamanin
supaya niya atau niya sababan tinilew at itinima wa Allah subhanahu wa ta'ala amal nun katalew tuju Allah subhanahu wa ta'ala siway pabasak mo inin yun pindi kathratul istighfar taman tabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan buwa iya amban gana niya pinakahap ni bang makhluk seddi amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inenan makhluk pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala gana niya pinakahap amban niya gana niya pinakatalaw Tuhan mag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya penutan kemon iya penutan kemon sintuan sin kemon ina ibon Allah subhanahu wa ta'ala iya latun nasi yanda kita ipon dembuli kuitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumaguwa ini hawa basag ne in abakas ne inakahan wa Allah subhanahu wa ta'ala ito gana megduse tandaan ang gana megduse nag-ius na inampon Allah subhanahu wa ta'ala siya ina dusenin dahil ulok dembuli wala sa na niya inaran niya so aman sayan kahalan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si binisara pen ni kasratul istighfar aman sayan sin kahalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suway papasag pag istighfarin paman tabi sa ina kahalan ina bisarani iye pinne si dialem de elleo mag-istighfar iye silambuwa hadis dahatus magbalik-balik. Dadaan ng tibisratin. Kaptin ng bahas. Dambuwa aktar min dahatus. Dambuwa bisara etinin sabhina marra pitu. Sumala isiyan. Yan hawa kahalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si pagkaam. Si bisara si istighfar. Etinan kabakas tetinggal we na duman si ritagel na elo si kahaba dalam delo gay pekulang yene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istighfar men abban dahatus magbalik-balik buyen pinakahap manusia pinakahap ni makhluk ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tet ka istighfar nen tembuwa misara siya Rasulullah wa ikaw pen na sayan ni masa kahalan no siya sayan ni martabat no kao na Rasulullahin kao na darakan Allah subhanahu wa ta'ala hin so pesen ikaw no pagibarat mo sa amin peg istighfar no ina sa sambat din ustra pen inampun kemon si kao do senon dembuli gaan dehel dembuli gaan ina pen no magino ina taman timisaran pen apala akuna dan syakura ito bisaran. Gapin na wain sa amin sumagawa. Itinan. Nagsumur iya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tehinang na iwa Allah subhanahu wa ta'ala iya sa amin iya narakan. Sumagawa. Ga iya. Ite tinan may liso-liso si pag-ibarat si pag-nut pangandagan Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-isabab nen ini. Duk pekita we tebi bakas nen sa amin kahalan. Napegye napitu tibi siki tibi ako pon pinakemura na ibadat duman kasi duman kita nasa suway may pitu si masjid duman kita pitu suway si miyan Makkah maghaji istighfar pinakemura na ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala del la'nu gemig bo Astagfirullahaladzim ini sebutan sa amin yung kulat ini gani isu ano kayo daran makarag digi-digi tuan digi nabag sa amin tigitin so yan ay en pinakemura na ibadat to Allah subhanahu wa ta'ala mula-mula ginuhabaran ko wallawa bang mimpi de elo te bisarako astagfirullahaladzim min kulli dhanbin adhim wa atubu ilayh atau la ilaha illallah wa ta'ala ini sebutan sa amin atau ini sini naantap
Ang taglay tandaan kita nag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala karena katalaw tuju. Nakan ko bisra lumia. Da akiti penia we sukatan nikiti yung kasambahayan we hajjane darajat tembi pegi inen ruin hinin hinelianin pegi kau penia si manusia pegi bahasa isa manak na pinta ban ustad peye ulama pe anak ustad peye atau ilmu peye ubus pen bagi barat nagu ganani ubus angkaniin tenia siya sa amin pen lang ko darajat ng lakon daranggon Allah subhanahu wa ta'ala ubus ganani erwi tinang nansa sabi niya sumigo mag-istighfar mag-salawat mag-arang sa mga natinang buwan ni kawhati hinang ni kanal ni ko ito sa lumian kanal na lehadya ni si Allah subhanahu wa ta'ala kaatinin mo Allah subhanahu kathratul istighfar siya papasag tabi pekkatebi mag-istighfarin si Allah subhanahu wa ta'ala upamana na sinin ng buwan urungan takam maasiat manusia bakas mag-ibad subay tinestingan nam sa Allah subhanahu wa ta'ala ina na dan ropin teme maasiat menjele subay iyon na puas pita man masjid atau puas ang mausap iulumengan 7 tahun atau iulumengan besok aja niya pintalay ko ina pinta ko testing pinta niya kami makasan bago pa tihinang ni sa ating dams repeat upama ini suwayan mo bin mag-istighfar ali pagke ili nilang basat atau kain paras tinestingan dan laro pwede masat pero pwede may na atau ili sa amin suway ili pwede lang masat sa dime nagkamakasama mo pa nagkamakasama rin kehina na us subay iye mag-istighfar to Allah subhanahu wa ta'ala atau kaya beriksodo pinte sabi yan mo menukot pisi imam magdawa pinne sabi yan kusmangkin mag-istighfar atau sokro pinne puas maghaji na magdutula bagi makasigo magpagpagdusing magin mag-istighfar sa Allah subhanahu wa ta'ala pinte mo pinte sabi yan ini bisral sehingga dalam semangka masih suwe beristighfar masih suwe beristighfar sabi ni ini mangki sa kepente beristighfar bang ini dalam dosa dams bisan duga asal masro pine itu matlub sekitar beristighfar itu Allah subhanahu wa ta'ala beristighfar itu Allah subhanahu wa ta'ala ubus sikirnya bisa sige dams dan buah tao. Yan ako, pag maghapan lusi kita, tapos na maghapan. Kita wang lusi. Tao. Nus. Kanta mga tao, pag anak-anak pang si Mas, gusto basta tao pang si Mas, ako sa mga tao pang si Pare Ustad, si Malik Ustad. Basta tao. Tao. Si ilmu dunya na kasi mo akhirat na karasan. Ubos na mo demikian pinatagkahan niya pinta ustad pinta ustad kalau kita bilang ustad dan sila tabi niya pinatagkahan niya sa mga testing ng Allah subhanahu wa ta'ala ga makasabar pinta ko si imi ustad insyaAllah magparisab si imi insyaAllah menjadi ustad kita bikin menjadi ustad ga makasabar maghinang men sirigiriki may pati masat maghinang sirigiriki no gusto dumain kay pinain lu sige hinang dagay pinain yan ay pinutanin may imam may kupiyahin atau may ustad pinutanin sa magkasaya na nini mubin pwede si mubin ustad mubin magkay hinang sirigiriki buti hinang nen magtoto si madrasa maghuhod ba si mesiran sa amihan nasaan siya nasimubin lay pagkain ini ba Israel ini ba katuhan na ba saplag ne pinain ustad men sa amin ni ano usa Uy say kahalan dali upama testing siya sumala masalah ubos
Ini bubasa tahu ya. Magkasari iya. Ini pegto nili atau pegutba nili atau ada hingan niraw pag-iipinti sa amin si Watsuat na gini magdaawa, gini magpasaplag, gini magkano pag-asap-samin, pinti, rasan. Yun ko balik. Suwero ya sa mag-stick pa. At yung pag-iwas na stick na yung tala. Suwero ya continue na pagto nila ito balik. Soro continue ito na Suwero ya stick pa isang. Bisan pa iya may kahinang maasihat, bisan pa may kahinang arusami yan. Hindi man siya nilihingan eh. Subay ko, pinili. Nag-stick pa, magtawag na sumaguwa. Nasa pag-alus kita, na hinangang dake kita, nabos man sila magkakapir na yun ang mga siya. Tingin ka na yun. Kau banutan yung ibang pagkupyahin sa mga tawa. Ustad mag... Sa iba hinangang dake. Nakaya man siya eh. Minted, Ruben, di kambali din. Si kita, hindi hinangang nagayin, pensa sa amin, ang karo si pinti niya, because siya kulit ko, ano hadya ko eh. Yung gano'n tayo pa. Mas, kamali, nakita niya ako kamali, alaw sa akin kamali. Sumagwag ha eh. Ine sa amin kamali, mag-istigpat, sabay. Manjari hingan na pagto na lipig, kay ustad na lipig, kay imam na lipig. Kita una na lipig, ngurong iya sa amin, ine, yan, ine ilmu kinituhan na naman Allah subhanahu wa ta'ala. Sike, inapusan din tayo sa usanutin. Sike, lime, al-iktharu min al-a'mal as-salihah. Sibay pe basag tabi, eka tabi, yene maghinang kekehinang mahapin. Iban hajar ang buwa. Pagkirman ng buwa, pagkadwante kahapanin, iban hajar ang buwa, diyan da kitibi, diyan kontento, ano ini kumpiyansa na sa miyan, pero pagkibakas, linuwagtuhin perfect na ruwa ito upama atawanan po sihin ka atahon sawal na pe upama atawanan haji na bikiyan dakit ito itinin sihin pinte kumpiyansa sumiguwa supportante bidams lugin asal al-iktharu min al-amal as-salihah pekatibi sedi amban ene miyan rukun isam limele ina na samian lay hinang ganta pikir doan binista wallahu subhanahu wa ta'ala sigitibi itinin kahapan subay kiti pikiran bakit tibi itinin ngantel sambayang tibi nadja pagini ada upama atau pagi haji na rukiti upama atau pagi magtupuasa na dagay diban dembuwa subay diban dembuwa pikir doan tibi ina yan kahapan itu Allah subhanahu wa ta'ala pinain bang salaful tuha do bakin sa atau sudah istighfar sembahayang sunat ini samaan sudah kada kitibi pura tibi sarak men kumpiyansa wani an rubah sembahyang tibi ni an rubah tibi ni an rubah haji tibi an haji ni kitibi atau ustad ni kitibi master ni kitibi ini na samaan daa wa pagge etinan ko na tibi sarahin siya lo kiamat kaya kitibi balik to si dunya bang ini bang lain na pole etinan siya ada na suporta puas ni paman tibi manusia dalam kubur ko ito le. Ini ang anangan ka niya sa ang anangan. Dembuwa. Inangan dan si Allah subhanahu wa ta'ala bang hadja siya inizira no Allah subhanahu wa ta'ala balik pito si dunya tadali. Pesuzud hadja min tajasuzud hadja sa Allah subhanahu wa ta'ala bus dalam ko na siya balik. Nginang ini, nginang kahabag si Allah subhanahu wa ta'ala. Itandaan din, lu susunanin ko ito bisaratin niya lu menuhin bang nikitin mo ito sa hadarat Allah subhanahu wa ta'ala kukulang ato aga niya temo ito bisaratan na po sambanihin iya na muramas ng bitekkat na muramurahan bang pain kitibitinan yan ito bisaramian na gaile pa so Allah subhanahu wa ta'ala tanbi bang pain sa kitibigay niyan pinaniya wa ilay ko ito bisaramian etinan manlui kama manalun ng sampai sa akhirat sa mga sabi ng lugan tibian do en kemon inapusan nen pangpain sa pinaniya ikitibo Allah subhanahu wa ta'ala amban tinima amat hada wallahu alam wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh